بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالفعل المهم المنحكم أمر به وبالذي به يتم. فيأتي الله سبحانه وتعالى كتب المؤمن بطور وسيد حمد ينتري وجود إلى أمير محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لي بين سميون وجود صحابة بالخوف وجود أيضا كان يقول دينك بدون روحة كان يقول يتدين. اللهم آمين. ولكن الله يلا يؤمنون أتي يقول موضوع فهين كان يقول يملو وسألي ويمكن أن يوجه yamirore werlitande ni ɗum inna waɗe hunde kaari humminiraka e ko filli noddo e nder konngol yamirorde kadi hollani to moƴƴe haray sowno fof yo waɗe haray nden yamirore ɗon konde wotere ɗum yamira ɗum waɗata so waɗi nde wotere haray ɓoggol yiwiɗade makko manni en andani eder yewtere nde yamirore men no holli wonde ɗum koyo fillito wano julɗele ɗen jowi ɗen no anda haray koko fillitoto ko noon kadi wano horugol suumaye koko fillitoto on joni si goɗɗo innama joni sinnama joni awa kala ka kaari ari ɗo waɗanmo hunde kaari kala ka kaari ari ɗo waɗama hunde kaari ɗum andi koko fillitoto ka o ari o hara yamirore ne fillitike kadi kono so inni joni waɗan hunde kaari waɗan kaarijo hunde kaari okkumo kaari 1 million a yetti 1 million o a okkimo yalli kadi so aroy janngo kadi haray o inna a wi'ano ya okkan 1 million a okkinlan awa kono ko ya fillito kami ari ɗo oyo ko ya fillito oho no wi ɗon so on ti waɗi nde wotere haray ɓoggol ɓortike on tigi en jantinoke yalli si tawi goɗɗo inni waɗu hunde kaari o humidiral ɗum e zaman waɗu hunde kaari faɗɗi janngo o wi toon waɗu hunde kaari haray si tawi hiɗa wawi wadde ɗon e ɗon haray farlike ma ya waɗa ɗon e ɗon ka ɓay tun o humidiral ɗum e zamanu ko ya jooɗo ha fewdo ka ɓernde ma ɓutti o waɗa ɗon kadi o yewtuno e wonde yimɓe usuliyankoɓɓen yimɓe yeddodiri woɓɓe no inni so innama tun ya waɗu haray ko ya immo daroɗa ɗon e ɗon wano joni nelaɗo sallah sallam ma kani sahaba ɓen inna allaha kataba alaykumul hajja fa hujju jeyaɓe allah farli e moɗon hajjugol hajje yalli haray kala heɓuɗo possibilité nden hitande ɗon ko be o hajja ka no wawi o inna hikka tigi o miɗo mari moyen piiji ɗin ala ko haɗatami kono mi acce ha jang ha ko arata mi acce ha 2025 mi acca ha 2030 tawa on tigi waɗa ɗum haɗa o mara bakkato tawa si o maayi hakkude ɗon o landitoytake ka ko be o waɗa ka possibilité o heeɓi wo ko be o waɗa ɗon si o waɗali ɗon allah faabomo hara o mayali ado o wadde sina ɗum haray ko nanguitoyteɗo yo andi kanko shari on o ƴettuno suɓino konngol wonde yamirore nden kam possibilité waɗugol heeɓi wo haray waɗɗike yo waɗu alal fawru joni o ɗaɓɓitiri kadi sengo goo
sengo hongo wonde yamirore fiya waɗu ko yamiraɗa kon be no be heɓa ƴangal be heɓa liwndu ko liwtira ɗum joni noon konko tawata a wawata wadde ko ko yamiraɗa ɗo fannin a rewali ɗo hara rewgol ɗon ngol ko farilla ko ɗum o faala en yewtude ɗo o wi ɗo wal amru bil fi'li l muhimmi l munhatim yamirore gollugol golle himmuɗe waɗɗiɗe muhim himmuɗe al munhatim en hatama aw tahattama aw mutahattimu ko woni koko farli koko waɗɗi ko tawata feere ala yamirgol hunde nde tawata feere ala be nde waɗe ko hunde waɗɗinde amrum bihi ko yamirgol nden hunde ɗon wa billadi bihi yatim e ko nden hunde ɗon timmirta kon sabu muɗum tawa si nden ɗon hunde ala haray ɗum ɗa wawata heɓade si tawi joni e misal min na tettanan nde mangore ɗa sa tettali nde noon mi waɗete hunde kaari mi sokoyte mami piyete joni noon nde ɗo nde wawata ko tettade sina liwndu heɓo joni haray a ɗaɓɓugol liwndu ɗum ɗon kadi waɗɗike ɓay a tettugol mangol nden no waɗɗi nde tettata ko liwndu heɓaki haray bimana joni no wayi wasimi innima be ɗaɓɓa liwndu tetta mangore nden addanani ɓeyna ɗo ma la yatimmu lwajibu illa bihi fa huwa wajibu kono kanko ɗo no addiri noon si tawi ko yamira kon yo waɗe wona farilla ko sunna haray ɗum ɗon haray natali e qa'ida makko on ɗo mana haray ɗum ɗon ko tawata ko ɗum ɗon woni wasila fi waɗugol sunna ɗum ɗon haray na sunna onon shari on ɗo mo waɗi mo istidrak o wi na noon foti e wonde ko kala hunde yamirande woni yamirgol ngol ko yamirgol waɗɗagol woni ko yamirgol yiɗegol haray ka ɗum rewete ha ɗum waɗe ɗon si tawi ko farilla haray ka rewete ɗon kadi woni farilla si ko sunna haray ka rewete ɗon ko sunna ko ɗum waɗi so addino joni alwasail laha ahkamul maqasid haray ɗon fof ko naati ɗon piiji ɗin ko ani ko rewete e mum kon ko ƴettata ko ñaawore ko fokkitana kon ka rewete ɗon e ko yahante kon ko kañum humodiri si tawi ko yahante kon ko farilla haray ka rewete ɗon kadi rewgol ɗon ko farilla si ko yahante kon ko sunna haray ka rewete ɗon rewgol ɗon ko sunna misal si tawi joni goɗɗo tabankiɗe yamira renagol hara on tigi hay goto waɗali zina si tawi noon oɗo kanko imo andi si o joom mbaali dadde ala o waɗay zina haray fi rentagol hiwgol hoore makko hara waɗali zina ko honɗum ko resugol ngol idan oɗo resugol ngol woni farilla e hoore makko ko waɗi accugol waggo zinagol ko farilla ɓay noon ɗum ɗon accatako sina ɗum ɗo waɗa haray waɗugol ɗum ɗo waɗɗike amma oɗa kanko fi o joom mbaali o waɗita ɗum sina kono heɓata ɓiɓɓe heɓugol ɓiɓɓe ɗuɗɗina mofteɗe koko yiɗa idan o ɗo jombugol mo ngol koko yiɗa ɗum inna alwasail laha ahkamu almaqasid
e ka rewete toon ƴanɗe ɗen ñaawore mum nden ko jonnete ko ñaawore ko wona e ƴanganede yahe ko ɗum o faala en yewtude ɗo o wi hadihi qa'idatun mufidatun wi ɗum ɗo ko ballangal nafaygal ko tugalal nafaygal ko règle nafayɗo al amru bi shey'i amru bima la yatimmu illa bihi yamirgol hunde haray ko yamirgol ko tawata nden hunde ɗum wawata ko waɗade sina ɗum ɗum waɗa o wi walakin al muallifa yaqul ko won tun wo wallifi ɗon kañum no wiya wal amru bil fi'li al muhimmi al munhatim ani yamirgol hunde himmude waɗɗide wa zahiru kalami o wi ko feeñi kon e haala makko kan anna hadha fil wajibi faqat wonde ɗum no haray koko waɗɗi kon tun wa anna al amra bil wajibi amrun bihi yamirgol ko waɗɗi haray ko yamirgol ko waɗɗi kon wa bima la yatimmu illa bihi e ko tawata ɗum ɗon timmata sina ɗum ɗon tawe wi walakinna sahiha khilafu dhalika wo kono ko selli kon koko lundi ɗum ɗo kon wa anna al amra bi shey'i amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi sawa an kana wajiban am mustahabban wo yamirgol hunde yamirore hunde ko yamirgol nde e ko yamirgol kadi kala ko tawata ɗum ɗon wawata ko waɗade sina ɗum ɗon watta nder ton woni noon ɗum koko waɗɗi woni koko yiɗa si innama waɗu hunde kala ko tawata si a rewali e ɗum ɗon a wawata wadde hunde nden si tawi nde hunde yamirɗa e waɗu koko waɗɗi hara e rewgol ɗon ngol fof koko waɗɗi si tawi ɗum ɗon ko sunna hara e rewgol ɗon kadi ko sunna se wi joni isha'atu al-adli bayna al-mujtama hal huwa wajibun huwa wajib wa kayfa yatimmu bi nasbi al-qudati wa bina'i al-mahakim wa tatbiqi ash-shari'a innama joni nunɗal yo nunɗal ngal huuɓutu jama o fof yo heɓu nunɗal ngal ɗum koko waɗɗi koko waɗɗi ɗum ɗon noon wawata wonde si wona taw justice ji mahe cuuɗi ka ñaaweteɗo ñaawoɓe ɓen kadi toɗɗe gaynayɓe ko ñaawirte kon sharia ñaawirteɗo on o teddine o gollitire ka idan ɓay tun nunɗal ngal hewtugol fof no waɗɗi idan ɗiɗo piiji kadi waɗɗike mahugol cuuɗi ka ñaawete mahike toɗɗagol ñaawoɓe gaynoɓe waɗɗike teddingol shariyaji wona ɗo ñaawirede ko ɗum woni yamirgol hunde nden haray ko yamirgol nde ko yamirgol kadi kala ko tawata hunde nden timmata nde wawata ko waɗade sina ɗum waɗa dabtul amn e misal la yatimmu illa bi tasjili الشرطة والضباط وتأهيلهم وتكوينهم joni heɓugol sécurité e leydi heɓugol ɓuttu e leydi sécurité tawa yimɓe no hooli telen ka wonkiji mum e telen ka jawle muɗum ɗum wawata wonde si police e gendarme ala joni noon fiyo ɗum heɓo sécurité wonkiji yimɓe ɓe e jawle maɓɓe ɗen koko waɗɗi heɓata ko si aynoɓe ala idan waɗɗike ɗaɓɓugol aynoɓe forma ɓe moƴƴi ɓe halfine ɗum ɗon ko ɗum ɗon ko faala e wowlande ɗo o wi fa in kana wajiban fama la yatimmu lwajibu illa bi fa huwa wajibu wa in kana mustahabban fama la yatimmu lmustahabu illa bi fa huwa mustahabu yon no nde hunde ɗo nde faala ɗen wadde si tawi nde ko waɗɗinde
haray kala ko tawata ko si ɗum ɗon waɗi si nde hunde wona haray ɗum ɗon waɗɗike waɗugol ɗum si tawi hunde nden nde falɗen wadde nden koko yiɗa haray kala ko tawata ko ɗum ɗon wallitto en ha hunde wawa waɗade haray waɗugol ɗum ɗon kadi koko yiɗa ɗum ɗo woni ko fanda ko o wi wa hunaka qa'idatun a'ammu min hadhihi alqa'ida 'inda al-ulama'i wa hiya al-wasa'il laha ahkamul maqasid o wi no ton règle goɗɗo go ballangal wongal goo ko ngal ɓuri hunnude ngal ɓuri yaajude edi o qa'ida mo addi ɗo ngal ballangal ngal o addi ɗo ɗum le woni alwasailu laha ahkamul maqasidi jokkorɗe ɗen no mari ñaawoje ko faanda waɗede kon wiɗen noon joni ka reweteɗon ha hunde hewte ka reweteɗon ñaawore mum ko honto andete ñaawore mum nden ko andugol si hewtoyama to ko honɗum watte ko toon ko taw ko faanda kon tigi tigi ñaawore mum nden ko nden ñaawore jonneten ka reweteɗon kadi fi hunde nden hewte zina no harmi laawi reweteɗi ha zina waɗe ɗin kadi no harmi no jeeya e laawi watteɗi ha zina laato communication hakkude gorkon e debbo ka téléphone noddugol mo ka téléphone weddodugol e makko ɗiɗo fof ko wasayil yahugol tawyamo idan immagol yaha tawyamo ndun yaadu ɗon hidu harmi ɓayi ko o fokkitani toon ko waɗoygol kon koko harmi laawol ngol ɗon ko ngol ɗon wasila o wata wadde mo zina kanko himoto o yanoto zina haqiqajo joni ko honto o rewata fi on zina haqiqajo on ko yahugol immagol ka wonɗon kanko yaha tawa debbo ma nodda debbo yo ar o tawam noni wasila on wasila ɗon ngol yahugol ɗon joni yimɓe ɗin no fokkita hiɓe yaada kindiya o wiya no yahi juuragol yumma mum ndaara siiɓe e jam no naɓorani ɓe sukkar fi suumaye o wiya no haaldidi e debbo yoɓe fottoy ɗon e motel ɓe waɗa ko boni ko ɗum o fokkiti kamɓe ɗin on ɓe ƴawa ɗo e taxi gooto ɓe yaha ndu yaadu maɓɓe ɗo ko honɗum ñaaweten nduɗo ko wasila wasail oɗo wonɗo yaade juuroyo yumma muɗum fi moƴƴagol e maɓɓe oɗo wasila makko on koko waɗɗi nama la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibu oɗo ko fokkiti koko harmi idan ndu yaadu makko ɗo ko wasila e faade ko harmi woni ko harmi en faami ko ɗum wiyete alwasailu laha ahkamul maqasidi tayib wala hada naqul ko e ɗum ɗo wiya ma kana wasilatan lil wajib fa huwa wajibu ko tawata ko jokkorgal fi ko waɗɗi kon yo waɗe haray ɗum ɗo ngal jokkorgal ɗon no waɗɗi wa ma kana wasilatan lil mustahabi fa huwa mustahabun ko tawata ko jokkorgal fi ko yiɗa haray ngal jokkorgal ɗon kadi no yiɗa wa ma kana wasilatan lil muharrami fa huwa muharram wano waɗide noon misal ɗo ka zina wa ma kana wasilatan lil makruhi fa huwa makruhun ma kana wasilatan lil mubahi fa huwa mubah wa hadhihi al ibara am ngol kongol ɗo wiigol al wasail laha ahkamul maqasid ko ngol ɗo ɓuri yaajude ngol ɗo ɓuri hunnude wa asbala dayna halathu ibarati en mari ɗo joni konguɗi tati woni al wasail laha ahkamul maqasid ko kongol gono jokkorɗe ɗen no mari ñaawoje faandareji ɗi ɗimmum ɗum ma la yatimul ma'muru illa bihi fa huwa ma'murun bihi ko yamira kon timmata sina ɗum hara ɗum kadi woni ko yamira ɗum tammum ɗum ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun ko tawata ko waɗɗi kon timmata sina ɗum ɗon haray ɗum ɗon woni kañum kadi ko waɗɗi o wiwa ammu hal ula ɗiɗo konguɗi tati noon andi ɗiɗo règle ji tati ko ɓuri yaajude kon ɓuri hunnude kon ko règle arno on al wasail ahkamul maqasid
ثم الثاني عرفت قاعدة نمون رواني ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به أني كو يميرا يعني عندي يميروري نو أرى هركو كواتي نو أرى هركو كويدا ويوم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ونمبر فاندو ده ثم الثالثة رفتي كونغول تتابونغول ريغل تتابون ونمبر فادو ده والمؤلف تكلم على الثالثة فقط مؤلف كان كو واتي كنتو ولفيمو أولال في كويدا أولال في كوداجي يعني كل ليو تانتي كوداجي كون دون ليو دون هراي هوتور غولدو كوداجي ko liwtante ko waɗɗi kon ko yiɗa kon ɗum liwnu ɗon kadi koko yiɗa ko liwtante ko waɗɗi kon liwnu ɗum haray koko waɗɗi kanko noon o ƴettun ɗum on ko waɗɗi kon qala almuallif rahimahullah kal amri bisalati amru bilwudu wa kulli cheyin lissalati yufradu o addi misal noon joni ɓay o anndi o wi en joni mala yetimu al amru بالواجب أمر بما لا يتم الواجب إلا به وعد مثالا وإني كالأمر بالصلاة وانا يامر قول جلد دين إنما أقيم الصلاة نين جلد حرين دين يامر وردون أمر بالوضوء كو يامر قول سلقي أنك بالوضوء كونو أيتي همزة في هندم في بيس قول جيمون قول wota ta ɓurtu kilo o ɗoyti wa kulli cheyin e kala hunde kadi lissalati wonande julde nden yufradu no farlane si tawi innama juule kala ko tawata si ɗum ɗon waɗali julde nden wawata ko heɓade haray yamirgol julde nden no wayi wo yamirgol ɗum ɗon fuu o addi misal o inni wano salligi on yamirgol julde nden o wi ɗo kanko ɗum ko yamirgol salligi si innama juule hara no wawi si innama taw sallige non juulon ɓay julde nde gasata e ɓawo salligi on kono ɗo kadi chari on waɗɗo charhu on mo waɗimo ɗo istidrak o inni salligi taw ka lasri salligi no yamira feere sabu no salligi na fi julde tun wona julde tun yamira salliganagol wangagol suudu kaaba no yamira salliganagol ka memugol alqur'ana on e konngol ɓurɓe ɗude ɓen e karama ko ɓen memugol kamil on kadi no yamira salliganagol idan ɗo salligi on no yamira feere julde no yamira feere o wi qawluhu كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء هذا المثال غير صحيح ومثال قال سلا لأن الوضوء مأمور به لذاته سبنا سلجي نو يمرا كنينتون فيره وناس سب جلد توم سلجي يمرا قال الله تعالى لتودون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذن يمرور أري ديركت في سلجي idan wona sabu wona yamiragol julde waɗi salligi yamira salligi no jogani hoore mo yamirore feere wano julde no jograni hoore mo yamirore feere noon hay hunde dépendaki ɗa on tigi no salligo hara o juulali o waɗira salligi on deɓe goɗɗe goo walakin al misal sahiha ko wontum misal selluɗo on ko wiyete al amru bil wudu'i amrun bi shira'i al ma'i lil wudu'i fa in lam yakun 'inda al insani ma'un wa hana waqtu salati wal ma'u yuba'u fil aswaqi fa innahu yajibu alayhi shira'u al ma'i ma dama qadira joni misal selluɗo on fi wonde yamirgol hunde ko yamirgol ko tawata hunde gasta e ɓawa mum kon wiyama salligo يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق سلجي سجولهم أيام سلجوا أمران دي أنكم سلجوا دا كونوا دي أنو يي دا haray ɗo no wayi wasi innama ƴettu mbuuɗi yaha sooda ndiyan ɗan ɗa salligo ɗa
fi kala ɗum ɗon arani nanon wowlira kono mana on ko non siminni joni addanin paɗe anɗen ɗa a wawata addangol lan paɗe ɗen a immaki yahuɗa ƴettoyɗade adduɗa joni mi innugol addanan paɗe ɗen ɗon no wayi wasi mi inni immo yahaɗa ƴetta paɗe ɗen addaɗe jonnami ko ɗum woni mana muɗum si tawi waktu on yoni on tigi mara ndiyan kono ndiyan no ɗa yeeteɗa himo mari coggu mum taw wi no min mi yamiraka sodugol ɗan ndiyam min komi yamira komi salligo tawi salligi ma on wawata gasude a sodali ndiyan na idan awa a yamirama ka yamiraɗa salligagol ɗon ko ɗon yamiraɗa kadi sodugol ndiyan salligorteɗan ɗan ko ɗum o faala wolande en ɗo wi falmithalu alsahih an yuqala aw an yaqula الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء لأن الوضوء واجب ولا يتم إلا بشراء الماء إذن فشراء الماء واجب فالمثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر واضح لأن الأمر بالوضوء مستقل بذاته وقال المؤلف رحمه وكل شيء للصلاة يفرض هذا أيضا فيه نظر لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض في الأصل o wi ɗo kadi fayin ngol konngol ɗo no hana dartanede o wi sabu hunde si tawi nde farlama sabu julde haray farlegol mayre on ɗon ko lasli feerejo o wi falaw gala gaylum al amru bisalati amrun bi sitri lbadani naqulu lahu assitru ma'murun bihi amran mustaqillan mafrudan o addi misal o wi joni si tawi goɗɗo wi e joni ka yamira ɗen yen juuluɗon hara yamirama yen suuɗu ɓanndu men ndun yen ɓorno coñci joni haray yarli haray ko sabu julde nde yamira ɗen yen ɓorno coñci o ye ɓornagol coñci ɗin ko yamirore farlade feerere hay sina e nder julde hiɗe yamira ɓornagol coñci ɗin qala taala ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin لكن لو قال قائل ليس عندي ثوب يسترني والستر شرط لصحة الصلاة نقول اشتري ثوبا وجوبا أما نجوني ستاوي يوني يميرا بنا قول تونتي فير لا يميرا جلد هنا يميرا سر قول أورا منهم فيون جول قول si tawi julde nden hewti on tigi o mara ɗon himo yamira yo immo juula himo yamira yo surru awra makko ɗum ɗon wawata ko heɓade si coñci ala himo mari ko o sooda coñci mbuuɗi coñci ɗi o maraɗi kanko kono mo mari noon mbuuɗi innen waɗɗike ma a jonnugol goɗɗo mbuuɗi ma ɗin o yaha o soodane coñci to o adda ɓornoɗa ɗin noon coñci juula ɗo ko sabu piiji ɗiɗi sabu yamiregol suuɗugol awra mum on so onti yalte ka yimɓe ɓe woni to ɗimmum ɗum suuɗugol awra mum on sino juulude ɗinɗo ɗinon ɗi ala ɗi timmata si on tigi heɓali coñci ɗi o wawata heɓde coñci ɗin o soodali ɗi idan soodugol ɗigol waɗɗike ɓay waɗugol ɗum ɗa no waɗɗi wawata ko waɗade coñci ɗi soodaka ɗo al amru bi cheyi amrun bima la yatimmu illa bihi ووي والمؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به واللي في دون ووادي دو ميسه no waɗɗi kañum e hoore mum ado wongo ko tawata ko ɗe waɗɗori ko tawata hunde ko waɗɗi kon timmata sinaɗe waɗe aslan kanje hoore majje feere ko ɗe waɗɗiɗe ɗe haton jina waɗɗagol majje gol haton jina e yowodirgol e ka muallif o yowoyi toon ومثال ما لا يتم الواجب ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب wadugol misal ko tawata ko yiɗa kon timmata si wona ɗum ɗon waɗe ta ɗum kadi haray waɗugol ɗum noon koko yiɗa o wi masalan rajulu laysa maahu siwakum
neɗɗo mo tawata o mara gosordu. Wassiwaku lissalati sunnatu, gosanagol julde nden ko sunna. Wa huwa yuba'u ala babil masjid, joni noon gosorɗi no yeeyede ka dambugal juulirde. Fana qul lahu, e wi'amo joni ishtari siwakan, soodu gosordu. Wa shira'u sunnatu, ngara soodugol mo ndun gosordu ɗon ko sunna. ɓay ko ndu waɗante ko sunna. Li annahu la yatimmu lmustahabu illa bihi fa yakunu mustahabba, sabu haray ko yiɗa kon timmata sina ɗum ɗon, haray ɗum ɗo joni woni ko yiɗa. Joni gosanagol julde nden o ari, laanno makane no rerɗini en wonde yo en goso sa gawo juuleten. on tigi ari ka dambuga juulirde, gosagol ngol si fuɗɗo juulude ko sunna. joni noon o mara gosordu, honno o watta? o tawi hino gosorɗi no yeeyede, himo mari coggu mum. haray o soodugol ɗon gosordu fii o waɗu ko yiɗa kon, haray soodugol ngol ɗon koko yiɗa. ɓay ko waɗete kon koko yiɗa, haray soodugol ko waɗirte kon koko yiɗa. en faami ɗon ka. oyo misalu ahar, misal goo, insanu wulida lahu waladum waɗa seɗeɗa hiccatum, neɗɗo o jibinane boobo, o mara noon dammol, o ne'a dammi ko waɗira dammol inde boobo on. no wa ma'ahu darahim li yashtari shatan, himo mari noon mbuuɗi ko soodira dammol. naqul lahu, en wiyamo haray ishtari shatan wujuban inda man qala bi wujubi al aqiqati, haray en wiyay soodu dammol kol. no waɗɗi ma ya soodu dammol kol ka ɓen wi'uɓe wonde dammol inde boobo koko waɗɗi. wastihbaban inda man qala bi istihbabiha, haray soodugol dammol kol no yiɗa ka ɓen wi'uɓe dammol inde boobo koko yiɗa. anino ko konguɗi tati woni ɗon. woɓɓe inni dammol inde boobo ko farilla, ɗum ko zahiriyankoɓe ɓen, ko riwaya anil imami ahmad, wonde mo jibinama boobo no farlimo yo hirsanmo dammol. siko ɓen konngol ɓen no ƴettuɗen en inna joni amara dammol, kono ɗamani mbuuɗi coggu dammol ka hi awa waɗɗike ma ya yahu soodoya dammol kol. ɓaw hirsugol dammol kol no waɗɗi, a wawata heɓugol dammol kol a soodoyaade, soodugol ngol no waɗɗi. konngol jumhur ngol ko wonde hirsangol boobo dammol denna bo makko on koko yiɗa. ko ɗum malikiyankoɓen e shafiyankoɓen e hambaliyankoɓen ko ɗum ɓe wi, ko riwaya an abi hanifa. si ko ɓen no ƴetten kongo mo inne joni hi amara dammol ko hirsa fi o boobo ma jibinaɗo, kono ɗa mari mbuuɗi ko soodoya ka hi awa no yiɗa ya soodoye dammol kol adda hirsa. ɓay hirsugol dammol kol ko sunna, wawata on sunna ɗo wata ko waɗare sina a soodoye dammol ko soodogol dammol kol woni sunna. konngol goo ko filla e abou hanifa ko wonde no aña hirsugol dammol fi denna bo no aña. riwaya ɓurɗo lollude makko ko wonde no ɗagi, sa faala waɗa sañi acca ɗum, kono ko jumhur wi kon ko ɗum ɗon ɓuri sellude. almuhim ko faala wiide ɗo ko wonde hunde nden si tawi waɗugol hunde nden ko sunna, haray ko ka rewete ɗon ha hunde nden waɗe rewgol ɗon ko sunna. si tawi hunde nden ko nde farilla waɗugol, ka rewete ɗon ko farilla. idan alqaidatu allati hiya a'ammu min allati dhakaraha almuallif, o wi qaida ɓurɗo yaajude ɓurɗo hunnude edi o qaida mo wallifiiɗo on jantiɗo ko ma la yatimmu lma'muru illa bihi fa huwa ma'murum bihi. hunde yamirande nden ko nde timmata kon sina ɗum waɗu, haray ɗum ɗon kadi yamirama. walqaidatu allati hiya a'am, qaida ɓurɗo yaajir ɗin ɗo ɗiɗi noon ko alwasail laha ahkamu lmaqasid, wa hiya tantabiqu ala al amthilati sabigati. on ɗon no wawi no hippa no hiɓɓodira nanodira fes eɗi misal ji attaɗi woler ɗo fof. wala ha misalun ahar, woyi ɗum ɗo no mari kadi misal goɗɗo goo, honɗum woni law anna rajulan ishtara silahan liyaqtula bihi saydan fi lharam fama hukmu lbayi alayhi. si goɗɗo joni farama soodugol aala ano finkaari, ko hono woni soode ndin finkaari, ko fii yo warir ndin ɗon finkaari mbarodi wondi ka nder haram makka.
goɗɗo ara ina yeyde pinka o inna yeeyan noon finka hen ɗo ina ɗo mbuuɗi ha saba kadi yeeyan finkandi ɗo mi hayni ko ɗo jawre e nder haram makka o ani ka nder haram makka kulle ɗen waratake toon sina hara ko kulle lorrayɗe ɗen kala kullum kun lorrata e nder haram makka on hurum makka on waratake few ko warate ɗon ko lorrata ko wono boddi wono yaare wono ndowru wono liwre wono segelere e ɗin lorrayɗi ɗo fawasi joni noon o ari mo faala sordugol finkari fi waɗugol ko harmi yeeygol mo ngol ɗon idan hara yeeygol mo ngol ɗon koko harmi par ce que ko ɗo woni wasila o wawata fellude jawre nden o soodade finkari ndin so ara ko soodugol finkari ndin ko ɗum ɗon woni wasila fi waɗugol ko harmi kon haram mislu tamaman goɗɗo ara joni o inna ya yeeya laɗɗe o inna goɗɗo waɗimi ɗo waɗimi ɗo wasere ndeɗi yeeyanɗo laɓimi tufoyam joni ko faala koko waɗugol ko harmi ko hutorte kon ko harmi kon ko soodugol qillaɓi ɗon yalni yeeygol moɗon no dagi yeeygol moɗon dagaki no harmi li annahu wasila lil haram no jogui no ɗuuɗi ha mise muɗum si on tigui miji tige o adda e mise ɗuuɗuɗe no e muɗum masalan si tawi goɗɗo falama wadde zina ɗa andi ɗum imma ko bandirawo ma ko ɓiɗɗo ma debbo ma kala newnalngol mo ɗon laawol wono newniranɗamo fi yo waɗa ɗum ɗon haray ɗum ɗo woni wasila haray ɗum ɗo woni wallitor ɗum kala wallitor ɗum ha ko harmi kon waɗe haray ɗum ɗon kadi ngol wallitagol ɗon woni ko harmi ko ɗum waɗi o wili anna al wasail laha ahkamu lmaqasid on ɗon bayu ngol yeeygol ɗum wiyen ko haram li annahu wasilatu ila alharam والوسائل لها أحكام المقاصد وإن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة وقلنا البيع حرام سنفالا أكن نونغو قاعدة فس عدلنا كو سلغول سلا دون دون أكيد فس يا رهونتو وين ngeengun harmi kono hanna o gaayde do dallinorde hondum li qawlihi ta'ala wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan taw wallodiri e hoore bakkatu e hoore jaggutugol e hoore toñugol si a wallitike mo a yeeyimo aala ko yaha o felliroya mbarodi ka haram makka a wallitike mo e hoore ko harmi so a wallitike on tigi fiyo a laboti a woni labitugol mana yahowo joni yuɓɓidiro hakkude gorko e debbo mi jonnete numéro makko on o jooɗo welila o kono mi anda ko honto o woni mi anda mi jogat contact makko takumbo walla tan mi heɓa contact o si mi wawi humpodir hendade o mi waɗaymo hunde kaari mi waɗaymo ko boni yon noon min miɗo wawi rewde ha mi hendanoma numéro makko mi wallete ɗo ha yiidon ɗon ko ta'awuna al ismi wal udwan telen sengogo en dallinoray o aya ɗo wotta on wallodir e hoore bakkatu e hoore jaggitere sa yeeɗa ɓoy contact debbo a jonni suka on o noddi ɓe noddodiri toon ha ɓe fottoyi ɓe waɗi ko harmi hina jogui geɓal molnagal sen ƴetti kadi qa'ida on ɗa régil on en dallinora ɗum kadi li anna al wasail laha ahkamu al maqasid wa al maqasid maqsad haram fa al wasila aidan haram طيب قاين تندو ثم قال المؤلف رحمه الله وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن أهدة الوجوب وحيثما نكو كتاوة إن جيء سي أدام بالمطلوب كدا باكم يخرج به يلتر تسب أدقل كدا باكم عن أهدة الوجوب قاي آدي وأدقل أهدة ko responsabilité hara responsabilité waɗɗagol ngol iwi e hoore makko bimana a wiyama waɗu hunde kaari a waɗi ko ɗaɓɓa kon ya waɗu haray ɓoggol waɗɗagol ngol ɓortike ma addanan paɗe ɗen ɗo wallinade ɗo sina ɗum na ko sikkuɗa kon
a doy paɗɗe nga walli ni nangulawol ma yaha a wiyama waɗu hunde kaari a waɗi ko wiyeɗa ya waɗu kon haray landitegol fi waɗɗagol ngol i wi e hoore ma o wi mana hadi lqaida mata jaa al insanu bima umira bihi tuma kala neɗɗo on ari e ko o yamira kon o waɗi fa innahu yasqutu anhu lwujub haray fukkike makko waɗɗagol hande kadi ala ko ñarɗiɗ honno hari wara mi waɗi ko honnum kadi honno ɗaɓɓoto kadi na ɗum ko winno komi waɗi mi waɗi haray ala kon tigi haray on mbimo hunduko wa hadi lqaida mufidatun jiddan oɗo qaida ko nafayɗo moƴƴi li annana law qulna sabu enen se wi joni ida ata bilmatlubi so addi ko o ɗaɓɓira ko wa ajabna alayhi an yatiya bihi manatan ukhra en ɗaɓɓirimo kadi fayin yo addoye ɗum nakunu kadi alzamnahu bil ibadati marratain en woni haray en waɗɗinimo dewe ɗen e laawi ɗiɗi ko ɗum waɗi lannamen sallah sallam no maaki julde wootere farlata ko e nder ñalla laawi ɗiɗi fana e nder ñallal ngal ko nde wootere farlima farlatake wonata a juuli fana on donc kadi on ɗon a waɗi ko matlubu no ɗaɓɓirano nette inne kadi fayin fillito no wawi fillitoɗa fi ɗaɓɓugol baraji juuloya tawi ko antu juuluno fana on feere a yeyi e tawi jamano juulde fiya heɓo baraji julde jama heɓa darajaji noga e jeɗɗiɗi waɗira kono ko sunna na farilla farilla on wata wonde laawi ɗiɗi e nder ñallal gotal waɓutu goto ɓay o addino no yeeso ɗaɓɓago gon halas bariati zimmatuhu min uhudati lwujubi wa mithalu dhalika o wi sifa ɗum ɗo misal mum rajulun hadratuhu salatu julde e gorko julde nden waktu julde nden tawamo wa laysa indahu ma'un tawi o mara ndiyam jon noon waktu julde nden naati fata yammama o taami o juuli wa bada an salla ɓaawo gayni julde o salmi assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wajadal ma to goɗɗo addi bidon ndiyam wa joni on heɓano ndiyam ɗo hi hari mi ɓay mi ɗaɓɓi ndiyam ɗo ha mi ronki mi aali min komi korɗo mi anda mi taamike mi juuli hino ndiyam ɗo ndiyam no ɗo ɗum jaka yarli en wiyay joni ɓay ndiyam heɓike joni yo salligo o fillito julde nden o wi fala nulsimhu bil i'adati en farlatamo fillitagol li annahu sabu kanko adda ma alayhi o totti ko waɗɗimo kon wa ata bil wajibi l ma'muri bihi o addi ko waɗɗi ko yamira kon yo waɗu wala talzamuhu l i'adatu haray fillitagol ngol waɗɗakimo fama ta'ata l insanu tuma kala neɗɗo on addi bil wajibi ko waɗɗi kon alal wajhi alladi umira bihi e yeeso ngo o yamira ngo fa innahu yasqutu anhu haray ɗum noon fukkike makko kama anna almuhrima ida taba muharram ida taba minhu falahu ma salafa wa amruhu ila llah ko noon kadi wannoɗo ko harmi so tuubi e ko harmi ɗon kon haray ko feƴƴi kon o yaafama mana ɗo joni si neɗɗo o heɓali ndiyam o taƴike heɓugol ndiyam fes o taamike ɗon o juuli o gaynugol juulugol o heɓi ndiyam ko waɗɗinomo kon o waɗi ɗum e yeeso kadi no ɗaɓɓirano par ce que ko wiyano fa in lam tajidu ma fata yammamu sa'idan tayiban son heɓani ndiyam taame e leydi juulo o heɓani ndiyam o taamike o juuli o gayni joni noon o heeɓi ndiyam yarli haray ko be kadi o fillito woɓɓe go inni hi so heɓi ndiyam waktu o yaltali ko yo fillito kono ko selli kon o fillititako tabanno fottana si waktu o yaltoyi fes so heɓi ndiyam ɗam o fillititako amma si tawi o taamike o fokkitani juulugol o darni aɗo o wigo takbiratul ihram tun o heɓi ndiyam ɗo kadi no fottana wonde haray ɓay o waɗali taw ko yamirako ɗo on haray o juulita on tamamu yeɗo haray waɗɗike mo yo salligo ida hadara ma o batala tayammum ɓe yeddodiri si tawi himo e nder julde o heɓi jon darɗe ɗiɗi ko fana o heɓi darɗe ɗiɗi tun o goɗɗo addoyi bidoru ndiyam deppi ina hino ɗo ndiyam
wajoni ɓe hoɓɓe ɗo ɓe julde ɗo wajoni ɓe heɓano ɗo ndiyam ɓay mi accano ga ndiyam yalli o taƴay ɗon o yaha o salligo o juula ka yo konti ɓay o fuɗɗike ɗo no poɗodira moƴƴi ɗon hakkude karama koɓɓen woɓɓe inni yo taƴu woɓɓe inni yo timmi la Allah ko ɓuri sellude kon yo yaltir naafilo si tawi joni ko darɗiɗi ɗon o heeɓi yo taƴo ɗon o salmina o sansa annuye on ɗon o watta ko naafe o salmina on tuma ata noon o salligo o juula farilla on en torki Allah subahana taala yo Allah faami en dina kam faamu sellu arsiken kadi gollitirgo jaɓana golɗen ko wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin non en fottoɗo ha juule haray noon ɓe geɗi yontere hannde haray natama e balɗe tawa koɓe matuno ɗen ɗon en fowtoto ɗon haray yontere hannde darson ala joni oɗo aseweji on ko tuma juulaɓe matanayi en ko hende tawi o fuɗɗito inchallah no gasa janggo faɓe janggo yimɓe no gasa ɓe heeɓi tan jangguete jangoto jango aray ko jango awa jangguete mi hatma on tan ɗi fasmum dem makko o yahi kaccere ko ɓen goto ɓen kañum ko kon o yaha kaccere imam rama sadio